mbashimiye ko muneza amatwi twabonye bagenda badandabirana bahurirangana bacira inkunda ntitwamenye icyabiteye nyuma tuza gusanga byaratewe n'inzoga z'inkorano. Ese ubundi inzoga z'inkorano ni izihe nyine? Inzoga itari inkorano ni iyihe? Ni yaremwe n'Imana se? Inzoga itari inkorano ni iyihe? Primus niyo yakozwe n'amaboko y'abantu. Abantu bavuga yuko inzoga itari inkorano ari imwe yatubuwe na Yesu ngo nta yindi. Ariko birasobanutse ndakeka inzoga z'inkorano ziri guteza ibibazo mu mibiri y'abantu leta iri guca. Birasobanutse nibyo, birasobanutse, abaturage barasobanukiwe. Izi nzoga z'inkorano ngo harimo inzoga z'ibyuma ngo zijye mu mara y'umuntu zikayakigetura zikagukubita zikagushwanyaguza zigatsikamira uzimuye ku gakana gatimisuswe. Izi nzoga ngo zirakatagura amara zikenda kuyaca. Abazikora ngo bitwikira ibitoki nyarwanda, ikigage nyarwanda, urwagwa nyarwanda, maze ngo bakongeramo ibindi bintu birimo ngo imiti ya tuwarete ndetse n'amatafari. Abanyiriza inganda ngo bararira yo kwarika kuko ngo bamaze gutabwa muri yombi ndetse n'inganda zabo zirafunga. Batawe muri yombi, inzoga zamenwe, ibintu byakaze. Abo ngo ntibanyiriza inganda ngo bacuraga ibi bipfu, ibi bigoryi by'ibiyoga, ibi bitabapfu byarigisha abanyarwanda. Ubu ngo bararira yo kwarika kuko inganda zabo zafunzwe. Abaturage bati turashimira leta yacu idutekereza ikatumenyera ibidukwiye. Turayishimira ntacyo tuyinenga kuko idukijije uyu mwanda. Ubundi ngo umuntu wasomye kuri iyi nzoga ngo aragenda akabigishwe ngo akabikimara ngo nta kintu ashobora kwigezaho kuko ngo ayibonye yose yamarira muri izi nzoga. Ibintu ngo ni danje rwose nk'abantu amafaranga yari yabashizeho. Nongeye kubashimira mwe mudahwema kubana natwe kuri YouTube channel yacu Rusine Info. Mukomeze mukande subscribe, like na comment zanyu kugira ngo tumenye uko mubitekereza. Tukomeze twibanire ibintu byose bigenda neza. Ciao ciao.